Asante sana Mark Mandekioi. The can only be Mark. Yes. Aiga tusamanagia nawe ngaigua ngoro yathi another side. Yes. Twacoka ninge ndona your mom. Ngaigua ngeji ya bata. Riu. Totally mwega. Ucio ne kamande. You know what is talking about? Yes. Ndahitetie muno ona maundu ma no magukore. Iti ati matingi gukora. Ni ati ni gukoretwo na ihinda riri iritu nao makigia ciana makiri wa nini ugagikoraga muiritu ena miaka 32 ena muiritu wa miaka 16 yes koguo ndo agite mwana ena miaka 16 nake akigire mwana ena miaka 16 tariu a ukiguaga mareka kigerio wacoka igua marekira kiria ri mekagira ku aigua maratwarwo kigeranio thibitari wacoka na mwaka no iguaga muiritu 3000 marekeire igeranio ki thibitari icio ni ciana 3000 na riu nyina akiri na miaka 32 ri na mware na miaka 33 ri ni gindu ukiona no ucemanie mena mamu wao umenda mari eri na miaka 16 akajira 33 athigetie ire yake bandi ngwe 16 thaisi ongemundetie iri no kibandi ni anene marakorwo mari anene no 16 akiri form ke ni form 4 form 3 form 3 ndumuhe hau na nyina nake akiri na 32 yes nikio regu akamande akiuga atiriri ndioi riu tukiengeuka nyina ena 35 nyina na 35 nake muiritu na 38 ena 18 na andu aria mena miaka 35 ndona ni maratwahura na wa days ithui yes na nä ithuä tunashtuka yes uramuigania hau uguo na muthoni ukarigwo who is now who yes no who is 20 who is 35 who is 22 who is 35 you get you under oh they know how to dress and maintain yes wanajua siku hizi ku maintain yes mundu agura miaka yake okamaka itorikio nagire kana kau kamwe kana na twiri na akirikio horosi I'm telling you yes ukire ndu igwaga birthday cia okamaka kokorea what are you talking about that is celebrating that 5th birthday na vote ukire ndu toi mena vote na mamoro guari na vote era 27 maintain ake maintain ura kwagireire yes nigetha gikarange ihinda iraya marketable eating those could healthy I'm telling you ne we kore in such a situation and we have a situation whereby the daughter is dating and the mother is dating yes comfortably and they are very much okay tondu nyina ndakiri muhiku na riu nyina ni hindi na miaka 38 ndu ukiona nake mwari ni hindi na miaka 22 yes ni matikiri maitho kweri monanagia kana ni urainuka kana umuthu mwena uriku ni urainuka mwari ala naenda kuspend kwa best yangu hata mimi siendi wewe tupatane kesho mamna uninulie na ukuja na breakfast kaile akagwa jirega si nilikuwa nafikiria wewe unakam nayo litakuja la basi na mwana wale ti mwana tondu ena 22 le mwana wale tu ne wira no ndwe ni mwana na nyina ni mwana na nyina yes ni mwana na nyina no riu na guku in the outside world tari miaka yaku ri ona mundu angikuona ukiingira nyumba ici cia gendi na mutumia wa miaka 38 ri no atinde akihura ngoro asa you're very comfortable angikuria alikuwa akiana example nani ndio example na tondu we ha tigera na jei jei ni mwana gutia mundu kiuria gutia mundu kiuria na kejei angikorwo na muiretu ngwe na miaka 22 ri gutia mundu kiuria fatana githe tinyina na mwari moranie yes ruti nere we mwena uriku matiga kingire ya BNB emwe korana magithie ba kae goko
bathi magiuma rũcinĩ yes moranagia kana nĩ ũrĩte atĩ huko mmepika Amani hata nimekunywa tu maji ilikuwa hapo. Ndio tukapika home basi. Nani ananunua breakfast leo? Mwana na nyina. Wewe bwana gira nyina atiri to. No, manike odagwa you is very possible. Yes. Yes. Very very possible. Because the lady is not married. The girl is not married. Yes. Eme akaine yake ya kudate. Ndio gukiona. Yes. Na magicemania muciĩ rĩ ona nĩ megũkĩũrania siku hizi uko na nani? Wewe nawe Mathai unashidanga ukizorora unataka kujua mambo zangu. Akimwambia si ni vizuri nijue. Unajua hata mimi napeleka huko Kilimani mnasemaga I'm also taken there. Huyo anaitwa Justice. Huwezi mjua. Ati ni mnaija. Akejina akamwambia niko na mkao. Aja ma lagete kila mali. Meo gekate. Mekwari ile. Atumia batire rika muthu. Atumia batire rika. Nyina no amwire. Munyane akomoria radetio. Ni akomoria. No wenda gutinda akimucokeria mwira radetio. Ona kene akomoria ona makioranagia kora raire ku. Utanoka. Wewe ni ihezia kuitange kuria guo. Kuna place zingine Mombasa kuna hoteli nyingine kali wamefungua ndio leo leo ni ule nyina kule alararire ala mwali atumia embaragia atumia ri mekwaria biu acio mathi we iheci akuri nicio no itange kurio raire ku ito ni ungemaingata no kumakurira maitho talk with them taria na andu ta wa ngonyo ni megukwira yes tondu makiri njine yo they will talk to you and I will tell you and na andu angi ingitui ni megukwira is if you have a daughter miaka yo yakinya if you have daughters yes miaka yo yakinya tondu gikinyire ndekiragire guka ndegu kana ndumuria ndungimuria ndungika ona kinenehire ona mamwana onyina no aramuria tondu manginya mathaa mayo tahurire kana na muthungu we mam na wewe wacha usuru ndejwe rire utekwaria mundu no konde githungu kiremire ngiotharari kana kuhurira asa ndaugira nie ndigoka bypass tatu kuna jeni kutongesamania niele uthiaga area ya Kilimani ina Westland ni urainuka misioni labda nikamkesho morning saa ngapi sasa unajua siwezi amka mapema so unaingia saa ngapi let's say hapo around 1 around 1 sawa basi utapika upikange aya sawa ama nikukuje na chakula nitapitia hapo itaka ndo chicken nini hapana mimi naingia huko 3 ukiolete mamu naingia home 3 mutumia ni agete na handu agaka haria master ni handu agete na maika na mwalitu wow ele makura geri makura matigaga na ugicoka ukiorite kuri oratwarwo auti uthiume ukiorite naga kimwiraga no ndiraruga no kihike ndugaikarage tani mwira niona ni mam ndikera kegio nie sinaona vile unakuaga independent mwari aya tugo mahuri rwimbo rwitagwo uka Jesu uka Jesu njikarie rwa etagwo Haroni wethe rwimbo ru DJ uhurire aria othe mena ari maragia nao mabukebanga na to muthi kana weekend kuria marathi out we mwari we gwathire marathi road trip Naivasha kana na Nyahururu na ukamwira hau ni hakuhi ithe turaikoroka Mambatha ngacoka Tuesday we guku we wika basi hata mimi sirudi nilikuwa nimeplan nitaenda nirudi kesho kwa hivyo kama huko hata mimi sirudi we make sure uko kwa hau mwegwetherwo rwimbo ruu wameteria safi